I ai ngộ yêu blay ba ai pat hangi such a sin ya ka galat bangin pansya skor ya ka tin ka jamu ban ai khublay ya phi baro haka kerteng ka jong Jisu unong penem baru try jong ka jing im jongi ngiduai bo blay unyo ban kerkuyagi hakabangin sedangin ya ka series kabatmai kabangin pelit jemut lengba jong niu benai ha ki Sunday naduk menta haduk kabakut hi jong benai ngin pelit jemut haka team ya kabala pensyong nong rim ha ka kitab ki kam ki apostol kalanong kaban riu kadkot kaban yau ki kam ki apostol kalanong kaban riu kadkot kaban yau ha kitu ki benta ki basyakmat Lukas ubalong unong to jong kanika kitab uong te kaktin ublay ka laroy ka jingroy jong kaktin ublay kata kalong kabanta pedeng kabangin pelit jemut hakan ka series menta te kaktin ublay kalaroy ka kitab kikam ke apostol la jutip ye ka kum ka kitab history jong ka balang namar u Lukas unong to jong ka wiya to yangi ya ka jing sedang jong ka balang Kristan hakata ka sengi Pentecost ya thoru yungi ya ka jing syakri jong kata ka balang haga spas nem ka badingkong balang ba jong ka ni ka kitab ngipule yaki kamba baki kampela ki jong blay haga jing syakri jong ka balang ka badingkong hakini ki kentin yaki bangi labo kum ka benta pedeng jong ka jing selok Lukas ukren syapang ka jing roy jong ka ketin ublay idon kampan soto hang ne Lukas utau ya kata ka jing roy ka bakenjaman sem haka jing day bat kata kaktin ka jong ublay ya kaba ka balang ka baningkong ka yalap bat hikay nakapor siya kapor kaktin ublay kalaroy idon kamban suto nakapang kabakanjaman sim syapang kata kabaw Lukas uong kaktin ublay kalaroy kidon arteli ki jemut yaki bangin ya selok hakabas dangjong kanika series ban sunto nakapang kabakanjaman sim yakanika jemut jong ka jing roy kaktin ublay hakabalang kabaningkong kajingmut kabaningkong kabanganya selok kajing roy jong kaktin ublay katau hang ne ya kajing roy jong kajing pentrekam ya kijing hikai jong kaktin ublay kam tau bau Lukas ukwa baniato
kanusin malayalap, kanusin balahikay. Kamday nagapang kataka jingroy, kabalong statistical. Henry kajingroy, kabaw Lucas ukren hangni, kalong spiritual. Nagapang kabakan jaman sim. Nagapang jong kajing pentray kam, jong kinongbot u Jesu, yakijing hikay, jong kaktiin ka jong belay. Kaktiin u belay, kalaroy. Karoy, hakajing aday bat, kajing kta jong ka, yakajing jong kinongbot u Jesu. Kajing pentray kam jongki, ya kata kaktin, hakajing baman kasngi jongki. Bakajing jongki, kaya day, bat kajing hikay jong kaktin ulay. Bakam don kanu kajing penyaklat, hapdeng kajing hikay kaktin ulay, bat kajing baman kasngi jongki. Ki katkum kaktin ulay. Karoy kaktin ublay. Hakata kajing pentray kam, jong kabalang, ya kata kajing sisa, ya kita kajing higay, jong kaktin ublay. Kajing maman kasngi, jong kinongbot u Jesu, hakata kapor. Ki katkum kita kajing higay kaktin ublay. Bat ya kinongbot u Jesu, hakata kapor. Latip yaki kum kibreu jong kalenti. Haka kitab kikam ki apostol hi ni pulis siya pangkata. Swaban kot Kristan yaki nong bot u Jesu. Latip yaki kum kibreu jong kalenti. Kabataw kibreu kibakarukom jong ki manlakas ngi. Ki ha kalenti. Jong kijing hikay, kaktin ka jong blay. Kaktin u blay kalaroy kerhay. Bat kata ka jing roy, kani ka bakin jaman sim. Hoy kabalang ka maningkong, kakren, kaya yalap, kaya hikay, kalangkot, ya kaktin u blay. Henry, karoy kata kaktin, nakapang ka bakin jaman sim. Kakta ya kajing jong kinongbot u Jesu. Kakta ya kajimut ceperkat jongki. Bat ki ya kata kajing kabaka pertay kayo ya ke kabaper kabadon haki. Namar ki katkum kijing hikay jong kaktinu blay. Ko ki prabangit kanikalong kakubor yangi hakani ka spas nam kabamanta. Mangilaban ong yangi kinongbot utray Jesu menta. Bakaroy kaktin ublay. Nakatakapang jong kajing pentray kam jongi yakijing hikay jong ka hakajing imaman kasngi. Namar so si manong babon singi yakajing peniyaklat jong kita kijing hikay kaktin ublay nakajing imaman kasngi jongi. Kabalang kamanengkong katkum kita kijing sisa kinongrim kijing hikay kaktin ublay. Kamdon kata kajing peniyakla ya kajing iman kasngi bat ya kita kijing hikay kaktin ublay. Di kaktin ublay kalaroy kajing roy kabakan jaman sir hakaba iprabagay yung kabalang kamaningkong kinongbot utray Jesu hakabalang kamaningkong kipentray kam yakijing sisa yung kaktin ublay. Kabanta kaba arpan kata kajing roy yung kaktin kaba ulukas utohang ne. Nagapang baka jaman sim jongka. Kata ka jing roy kataw yaka jing slur. Karoy ka jing slur banyeng.
ha kijing sisa jong kakatinu blay. Kinong bot jong u Jesu hakas pas nam kabanengko. Kidon yakata ka jing slur kisan kiroy amday haka jing bon breu handray haka jing slur ban yeng haki jing sisa kakatinu blay. Hapreng jong kibapun kijing hapreng bon kijing persya ya kijing sisa kinong rim kakatinu blay hakas pas nam kabanengko. Kijing persya kiwan ya kinong bot u Jesu nakijiu kiwan ru na kinong hikay kibabakla jong katakapor bawan na kijing start jong ki Greek bat kiway pat kiban pensong to bakla ikin nong rim jong ka jingek Kristan hanray kakatinu blay kalaroy o Lucas kabataw kakatinu blay karoy nakatakapang jong ka jing slur jong kinong bot u Jesu banyeng scam klempen bakla banyeng scam klem syakti ya kita kinong rim jong kakatinu blayhi ko kiprabangay ni hakijuk makipor kiba ni dono ya kajing slur banyeng hakijing sisa kakatinu blay ni don sibon ki program jing elap ya kakatinu blay sibon ki program jing hikay ya kakatinu blay handray Lucas umtaw ya kajing roy nakatakapang taw ya katakajing roy nakapang jong kajing slur bakan jaman sim kabakin nong bot u Jesu kita kibang ngait kakatinu blay ki yeng scam klempen bakla ya kajing sisa ya ki nongrim jong kakatinu blay kakot yang hagani ka spas nem kabamanta ban wanra biang ya kabakum kata kajing roy jong kakatinu blay nakapang jong kajing slur jong kinong bot u Jesu kajing slur jong kinong yalam hagabalang kajing slur jong kipailang ublay hagabalang ban yang scam klempen bakla yakin nong rem jong kakatinu blay namar kidon sibon kibor kibayale persya yakiti kijing sisa kakatinu blay nado kaspas nem kabanengkong hadok mentah kidon kibor kibayale ban pendono yakijing sisa jong kakatinu blay Nray itong intip ya kani ko kiprabangay. Lucas, ukren siya pang katakajing roy kabakan jaman sim. Kajing roy nakapang kajing slur jong kabalang. Nado kabastanghi jong kasngi kabangilabanong kabalapan ka ya kabalang Kristan hasla pertay katakasngi Pentecost ngipuli ya kajing slur jong Petros. Ya kaban yang hakmat kibabon belin kijiu bat kiwede kiba pensya skor yu ban ya to ya kajing sisa kumba kalong kata kadai kajing roy baka jaman sim jong kaktin baya kajing sisa jong kaktin lani kinong rim jong kaktin ublay ya to siya kabartay da kajing slur klem syakting klem pen bakala yaka to belum nyarap yani ko kiprabangay lembaga ni ka series kabangin lejemut baro simna o play on kren hakiman sim jongi ba an ongru syapang jongi kinong boru Jesu hakini ki juk ki pomta baka roy kaktinu blay
Baka don, kata kajing Roy kabakan jaman sim, jong kaktian ublay. Kajing Roy ken, hakaba pentray kam, ya kajing hikay jong kaktian. Kajing Roy, hakaba, ngidon ya kajing slur, ban yeng, hakajing sisa jong kata kaktian. Doble yung kerkuyangi, lang ba ka ni kajing selok, haka ni kapor. Nakabanta kaburom, kajong blehi. Amen.